Uba Victor Rani MDC Kejirang Constituency Ubaderu MDC Nekseng NPP haka katway trek no pra arajar arpusau ulalit ben penyesok no elade rengkat bagi sepangut kinong kersan sekeseng kongres haka bala pediang burom yu degi hek keseng kongres na bernihat komalepen pau do Uba Victor Rani Ubaderu MDC keseng NPP Mula syeme karai ben mino nak NPP benesok bagi kongres kadai hadian kejing syale bam setnyau lagi nong elam ka seng NPP ke belakan tadru ban ai biang ya ketiket benekoni election MDC ha kasnam banwan badai halor kene kenong rem hadian kejing selok bagi nong kersan ularai ban penkut no kejing dai bad ke NPP Yau ba Victor Rani lembat kinong kersan ke seng NPP lep diang buram da kinong elam ke kongres bakentop yau ba MG Karshan Lor district president bad kiwe-kiwe Habakran pensyah lor kejing mi no ajeng u nak seng NPP Uba Victor Rani uleh tho bula job tengik election MDC nak seng kongres hagas nam arjar katsau. Nrei hadian beladan ka kenrum kenram lang bagaan bam armaloy bagajing sya pendu no ke ikhtiar kirang ba asnong hagas nam arjar kat nreo. Haga bau ba pensngan NCM komu CEM ka ki HADC ulah sya suspon no hak MPCC. Kar badang sensyar ka kongres apa gejing long menteri rang ba u Dr. Mukul M Sangma. Bagladan gejing mi banya seng niya ka PDF haka balus ai tang gejing kersan ya kene keseng. Uleh tu ru bah kesnam arhajar kat pra hadian balami ki kenrum kenram seng kongres baulami ban kersan no ek NPP ban penjob ru iba sustenis sotun kumu MLA haka kesnam arhajar apulai. Ndrai haka ni kenti namar ki he keseng NPP lembar MLA glas sobot dokumne kumtai ban penduk tiket ek election MDC banwan. Kumta nagaliang jong u lembat kinong kersan kimla asyuk bancu sengap bat rai benit ni so biang syaka kongres. Walai ketikat na kebentakan di election MDC karaikan syonghi kinong elam jong keseng kongres. Nagaliang kinong elam keseng kongres sabab tiang yoba Victor Rani lembat kinong kersan kilepen pau kejing kemen ban yo obiang yo nong elam barim jong keseng. Ubel jutrai borba ban penklan yo keseng hajirang constituency. Bargida ang note ru bagajingwan ban pinya so obiang jong ba Victor Rani syaka shlem jong kongres kanang ainan siap syakat day ya keseng hibra kawai kabla nang so thiet ban penklan na kawai kesngi sya kawai pat Rekrutmen aku akan pakai di eleksi kidan ki bayang perkhan ki bayang harais ni. Ialah memang babu wan imat menrum mensim kabu. Aku akan mengibi dengan kawai. Hak kejinya keren. Baru babu Victor kajing temu kajing ulu baong ban menrum without condition. Dan babu kanu condition hikmat Congress Party. Baong mendiman mahabyo kani katai. Kerai kajing wan kajing ulu kadai baong menpenklannya ke parti. Dekano kalau kejing kemen ini, apakah kone ure orang ba, ubal ajot kumen di CRCN, uai pun kata kejing terwah hikmat jungi. Kerana yang di kibayang motor lese kejing wanrom kejung kadai lese bersyum kabu. Apa apa api baru, bahkan ini kampeng. Apa yang pai kuleng mentah ini, baru ke kena Kongres Parti, pun lah berani baroki, kelak aneh kelakut, repeat di mentah katne iwan. Mentau MDC dong kajirang konsumsi lajoin seni berkelanjang. Kan dabo kano kajikular na kaleng kajengi. Na lesi na abunong hangi ikor layadat nilayan pun persya. Babu Victor hantu badan dan bagi NPP. Keringau layan pun lalu ukurtong jika meni election akan ikisnan meladat. Aku lagi berpediang itu. Nomor paling ingin tahu kata. Hada election dah kadang kita. Ima apa nombor baru 60%. Inyo eka vote nombor 4. Kampam na kita kilida. Henry habang itmong menrum. Mangingin day kiay bantang iki. Nakaleng kadang na masukkan kagajingwan ng Babu Victor. Ilay Victor na kalay lang sila long to nang recap. Mas mamu yaki hakasnan higal pira aba ka party Congress kalau pintu tiket ini alang resmi ke mas kongsi ada kata-kata kata-kata pun manam unang ikam jangka Youth Congress secretary hadin bala pintu tiket ini ar hadal pula hadu kane kenti pen
Ngadu arga pra hadu arga arpusal parti Kongres Kamla dan Fli habo kajian konsensus. Ada yang plan jeng play mau ada ke parti Kongres ngailat dengan impian sisi akan ke parti habo kajian konsensus. Dipaiba nangkusan dengan ito dibagi ketahuinya berpat pinjakan dan berkatnya akan ke election kebetulan benang hak na rempang arga arsan Kongres itu khatam dan dijingon maka Kongres kelakut Andre ngawi pi ke Kongres tanentut lalu Kongres khatam ini oga lada pipa man pengkut ya ke Kongres kita ya ke Kongres pilak mandai Henry Bang Rak ya ke Kongres Banwen yang jimat jimpat hat perdan jami baca Banwen yang donok jami baik Kongres kami ke masuk manong ini nomor waktu Kongres kalau sendur ya ke imlang masalah ngejungan ke Kongres kalau penang ya ke liba ke jomi bagi yo yang kata jingit ho makurpang lembaga kernet ke Bandriu dari nasional Kongres pada ay ini lembaga konstitusi negeri banyak ko Henry Amutra Uboywa state jungi Igaro Khasi Jantia lembaga konstitusi negeri la ay yang kata jinglong kabak terbang jungi